Igisirikare cyo muri Guinea Bissau cyavuze ko kiri kugenzura uko ibintu byifashe mu murwa mukuru. Umuyobozi w'ingabo zirinda igihugu yafashwe nyuma y'uko habaye ugukozanyaho hagati y'ingabo ashinzwe n'abashinzwe kurinda Perezida wa Amerika Joe Biden yakiriye mugenzi we Joao Lourenço wo muri Angola, aho baganira ku bijyanye n'ibikorwa remezo n'umutekano mu karere. Ni mu gihe Amerika ishaka kugabanya uruhare rw'Ubushinwa muri Afurika. Ejo kuwa kane Martin Fayulu, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kongo, yiyamamarije i Goma. Fayulu ugaragara nk'uhangayikishije Felix Tshisekedi uri ku butegetsi, abaye uwa kabiri utavuga rumwe nawe wiyamamarije muri Kivu ya ruguru. Urukiko rwo mu Budage ejo kuwa kane rwakatiye igihano cya burundu umugabo ukomoka muri Gambia kubera uruhare yagize mu iyicwa ry'abarwanyaga Yahya Jammeh n'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Amabanki akomeye ku isi y'ibijyanye n'iterambere hamwe na banki nyafurika itsura amajyambere yahuriye muri Emirats z'Abarabu ahabera inama ya 28 ku mihindagurikire y'ibihe. Aya mabanki arangajwe imbere no gushyiraho ikigega kigoboka ibihugu bikennye byibasiwe n'ingaruka y'ihindagurika ry'ibihe.